Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugünkü sabahımızın teması ahval, abal. Al ahvalın, jagdayın kanday deyibizmi biz? Өлкөдө аймакта кырдаал жакшы же кырдаал жаман дейбиз да мисалы. Ушул абал, ахвал, кырдаал, жагдай деген маани да мисалы. Ушул биздин азыркы ушул кырдаал же болбосо абал, ахвал. Биз бирөөнүн ден соолугун сураганда абалың кандай, ахвалың кандай деп сурайбыз да. Кырдаал ошол аймактагы жашоо өзү, жашоо ыргагы. Бул Кур'анда бар да. Kur'an'da bel деген söz var. Bel. Bel деген söz бұл ушул сиздин акылыңыз. Баарыбыздын абалыбыз анан өлкөдөгү кырдаал жөнүндө кетип бартат да. Азыр мен ушул аятты окусам, карылар бул аят кече түшкөн окшойт. Же байракта түшкөнбү деп да кетиши мүмкүн. Анткени бул аятты окуп котормосун ого эле көп окуган сиздер да отурасыздар да. Бирок көңүл бурбаппыз таптакыр. Бир кишиден لو كانت هناك أمنية واحدة تلبى لك الآن ماذا ستتمنى؟ Суралыптыр бир кишиден, сурашыптыр. Bir эле тилек айт. Bir эле тилек айт. Орундалат. Кайсы тилекти айтат элеңиз ошондо деп сурашса, абалым менен тынч болсо дептир, башка нерсе суралаптыр. Ушул акыбалым, абалым, кырдаал тынч эле болсо, ошонун ичинде мен бармын. Кырдаалдын ичинде ден соолук бар. Кырдаалдын ичинде жемек ичмек бар. Кырдаалдын ичинде маңдай теске отуруп алып сүйлөшмөй бар. Кагылайындар. Бакара сүрөсүндө бир аят келет. Астагфируллах. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Sadakallah. Allah aytат. Мен силерди сынаймын, сыноо бергени дагы бир коркунуч жөнөтүп сынаймын деди. Коркунуч деген арыстан келе жатат, жер жутуп атат деген жок. Мына коркунуч не деген коркунуч? Чек аралар жабылды. Азыр базардын ичинде өзүнүн ичинде дүрбөлөң. Дүрбөлөң деген орусчасы паника го. Дүрбөлөң. Ой, ун калбай калат экен, ачка калып өлүп калабыз. Күрүч албасак, май албасак болбойт. Дүрбөлөң. Эгерде өлүмгө ушундай даярданганда биз периште болуп учуп калмакпыз. Чын. Абалды карагыла. Көрсө, инсан үчүн акыбалдын, абалдын, кырдаалдын тынчтыгы дагы чоң неамат экен. Чоң неамат экен да. Өтө чоң байлык экен. Кечеги ден соолук байлыгында немеде өттү келе ушул. Байлык деген бул кайталангыс өтүп кетсе табылгыс нерсе дедик го. Бул кырдаал дагы өтө чоң байлык да. Эми караң. Субханаллах. Bir эле тилегиңиз орундалат, кайсыны айтасыз десе, абалымдын, акыбалымдын, жагдайдын, кырдаалдын тынч болушу мен үчүн жетиштүү деген. Көрсө биз абалдын, кырдаалдын тынчтыгына көңүл бурбаппыз да, кадырына жетпеппиз. Тынчтыктын кадырын, тынчтыгы бузулган эл билет да өзү. Чын. Ден соолуктун кадырын ооруп аткан эл билет да. Көздүн кадырын сокур билет. Ар бир мүчөнүн өзүнүн орду вазифасы бар да. Эми окуп туруң. Estağfirullah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ Sadakallahul azim. Ne bir okumuş ayet. Maga uşul ayet azır düşürülgönsüdür. Kırdaалга karata, kırdaалга жараша düşürülgönsü batat özünçe. Özüm okup, özüm erteden beri şu titrek basat meni. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
Allah'tın bir jana bar ekenine iman keltirip, bir gündügü 5 vakt namazды farz dep, ınany baş igene aldı, rahattangan amalda namaz okuganlar. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Rabbisi tarabынан haqiqi Muhammad paygambarga düşürülgen kitepke iman keltirişip, Kur'an bul Allah'tın kitebi. Bundan başka buga çeyinki düşürülgen Zebur, Tevrat, İncil'lerin hükümü toktogan. Hazır bir gana Kur'an'ın hükümünden yaşayırız dep. Yaşassa da odan. Emi tepki çıkaran. İman keltirgenler, 5 vakt namazga ayga bışıktar, Kur'an'dın dağı akırkı kitap Allah'ın söz ekenine iman keltirgenler, yaşassa bir aymakta. كفر عنهم سيئاتهم. Alarının günölerini biliyorsa kaldırılır. Keçirilet dağı. وأصلح بالهم. Alardın yaşoosundagı akıbalını oňdup, өлkösündägi kırdaldy jönge salyp koýat Allah Taala diýdi. Ayatty garan, kagılayınlar. Gözüňerdi açkyla daha bir jol aýtam. وأصلح بالهم. Alardın yaşagan aýmagyndagy kırdaldy oňdup, özlerinin yaşagan ahwalyn, oyun, akılın, pikirin oňdup koýat. Göňülün Allah Taala köterip koýat diýip atat. Ahval, jagday, abal, kırdal bizde hazır. Uşunday. Meçit Cuma günü tolup tursa, bizim meçitke yel batpay atatdyp maktanabız. Bирок meçittin içindegiden 20, 40, 50 есе көп adamlar meçitke kelgen jok da. Oşol sizin agaňyz, balaňyz, ataňyz, bir tuğanyňyz, uluňyz da kelgen jok da namazga. Uşulardın bütbarın sürüp alıp gelgende gana Allah biz namazımızda oňdoýdy. Maktanbaýly meçitin içinden el batpay kaldı dep. Bizdin meçittin uzun turası çektelüğü gana, alardın basıp yürgen jeri çeksiz da. Karabaýsızbı? Allah zamatta mıntip yüreğimize korkunuç berip, abaldı tarıtıp koyat. Eň negizgi baylyk abal eken, kırdal, tınçlyk eken, ahwaldyn, göňüldün tınçlyk eken. Aytabız go keýde, bulbul dününü jakpay atatdy. Hazır oň kulagyňa dagy, sol kulagyňa dagy bulbuldu asyp koýsa da ukun gelmeýdi. Nege? Maga andan göre koňur üni menen azandyn jaňyryp meçitde jay barakat namaz okugan artygyrak. Bundan keyin saatı menen girip, saatı menen çygabız. Türbölөнгө düşmöy jok. Bul atayın kabul alıngan jolo. Uşunday kırdalga kelip kalyş, al bizdin özümüzden başka bölön istebekle. Başka hiç kimden istebekle, al bizdin özümüzden. Tazalykta karmaylı. Jumadan burada atayın kontakt bolbosun dep, kontakttan jukpasın dep, ötpösün dep. Kuday saklasın ene. Inziraftın bergen şiltemesi menen dezinfeksiya boldu. Emi көп tükürse köl bolat deydi. Janagı aptekada kolgo suyuktuktu kuyup, açıp kire turgan, juup kire turgan suyuktar degede kanday bir tın çıkmalar bolsa alıp kelip berip koysoňuzlar, akça jyynap. Özübüzgө biz kam göreli. Bul wagtylуу inşallah. Aýtdym ötkende, su solup kalganda ja agyp şyry ötüp ketkendey bul abal ötüp ketedi. Bирок eýlay turgana bar. Tüni kim kanday uktaty bilbeýim, bирок menin uykum takpakı bolgon jok. Negedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan kalgan oşul mihrap menen nogu minbar men göz aldyma jetimsiregендей boldu. Hazır şu sabahı daýardaşda men üçin öte gowy. Birazdan keyin men üçin kıyamet başlanmasy durat. Geçe Kuweyt'te muazzin azan aytyp bitkenden ýylap ala sallu fi buyutikum uyuňarda okturgula dedi. Mikrofon. Kanday avalga düşkendik taksirler. Gözde çalı. Tatınakay 21-nji kılımda meçittin kuruk boş kalışı bul gıyçek emes. Bul koronavirus jön gana şılto. Amr ma'ruf nahy munkardy özüňiz jaşçylykka buyurup
Birok ошол иштин жакшы үстүндө болбой, жаман иштен тыйып, бирок жаман иште өзүбүз болуп аткандыгыбызды көрсөтөт да ушул. Көздө салы. Эсибиздин барын этебизди жабалы. Дуа кылалы. Үйдө болсун, мечитте болсун, көчөдө болсун, базарда болсун. Эң негизгиси Аллахтын абалыбызды оңдо. Кырдаалды жакшырт. Жагдайыбызды мыкты жөнгө сал деп. Мурдагыдай кенен кесир ибадат кылып, саждада былкылдап, ыйлап, мемиреп жарым саат жума кутбасын укканга не жетсин. Ошондой эмеспи? Сабыр кылабызбы иншаллах? Амин. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم yürektörü bir abaldan ikinci abalga özgörtürücü Allah yürektörüzü özünün ibadatına gana kadap koygun ya Rabbi. Biz yaşap çatkan aymaqta kırdaldı özünü jөнгө salgın. Özümüzün abalыбызды, ahvalыбызды, көңүлүбүздү, жагдайыбызды эң мыкты абалга оңдогун ya Rabbi. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.